Awan gadis di muka nang bak kacamata nang baka ngudung hirang tinanya lehinya bu nang masih bujangan ini kawan ulun hendak minta nomor pian apabila pina cocok betinggal patalian lalu lawan pian hendaklah sudah belegi mama lawan abah adalah di sini pabilanya ada aulia menempahi istilah tubang kata kita bertemu di sini ujar minta nomor HP nyaman pabila rindu boleh kain apisi kain apisi jadi tak lupa ulun nang mau ucape biar ibu nang jimoy minta patah sabila dihiga kaca si 45 ureding patah sabila dihiga kaca Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak nang masih minta kumpulan baik nang Pak Haji pian saberataan atau abang ibu nang di bawah rambutan nang bak kacamata hari ini berwarna hirang atau abang amang nang duduk bang bagus senang kayak bebinian pada hari ini memakai kopiah hirang lalu nang tak lupa tadi ulur pemula ada mengucap salam kaina beretaan hari ini dijawab bahkan ini bemadihin kami nang panutupan nang istilah kata dikira indah ini kami hendak bulikan lawan bapak ibu pian nang saberataan atau ading santri nang masih tak kumpulan baik baju nih bang betik atau nang berwarna hirang amun warna hirang dingai itu baju pian bilang licak berataan maklum nih bang tanah pinanya imbah hujan lawan ibu-ibu nang masih tak kumpulan baik dua lagi bini nang baju bebukaan pinanya lain pian nang laki binian karena dilihat-lihat bini pian kagenalan lamun topang malam pian nang hendak behentam jelas laki pian bu ay nang kada tahan nyata ada tahan jadi tadi ulun ada mengucap salam kaina beretaan hari ini dijawab akan kaina ni salam ulun membulikiakan baik abang kami ramin nang sibuk bebujuran banglah salam kami pian jawab saberataan atau ini nang mahaji nang karudung biru baju hirang nang bejelan kaina tupang pian jawab saberataan ngaran menjawab salam suatu kewajiban atau ading santri mengamira ke hadapan kakak nang tak lupa menghimbau berataan kaina nih bang salam pian dijawab bakat assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban lalu terima kasih nang sudah menjawab bakat langsung kita berdoa hari ini saberataan mudahan kita berkata menjawab salam mudahan berataan panjang umur sehat badan dimana begana selalu dalam lindungan duniawan akhirat berataan salamatan la salamatan jadi matiin kami menarusakan kepada ibu bapak nang masih tak
kumpulan. Jadi nang terfokus lawan ibu di hadapan. Tadi menjaga nasib pian mulai bisukan. Jangan dilihat-lihat ginco kahabangan. Lamun ibu baju hirang bilang ada sing kupuran. Lalu nang tak lupa ulun pengarusakan. Jadi nang tu terfokus lawan ibu di hadapan. Nang tu nang bangamira nih bang bebujuran. Nang bebeju hirang ginco kahabangan. Jadi nang lawan biar ulun memadahakan. Waktu nang tadi kami beisukan makanan. Ujar ngini kaum panitia rombongan. Hendak minta takoni iyan itu bujang atau sudah belegian. Karena liwar harat ibunya paaksian. Lalu membisiki kawan sebelah kanan. Ujar kakak nang di muka belok ditinggalkan. Ikam tahu dari mana ma impu akan. Lalu lawan pian ulun ma ucapakan. Pinanya sidin belegi yunai nang tumpang sudah. Lalu nang tak lupa sakadar ulun padehi. Nang ini ibu nang gendut ma ambil benyok kami. Mulai beisukan wadai jua tuh dibawa langsung nang tuh kamari. Jadi lawan ibu ulun nang ma ucapi nang itu benyok kami. Bila kada beizin ngalih kaina pian mati. Lalu nampak lupa ulun mau ucapakan. Bila pian secangkir 2000 menggantiakan. Pada kami menggantiakan. Lalu mandihin kami menarusakan. Jadi nang tidak lupa lawan pian beretaan. Nang ada di sini ulun mau ucapakan. Lalu dimandihin kami betarus pulang. Kepada ibu bapak nang masih tak kumpulan. Hanyar satu mat ulun maliwa akan. Tadi benyu secangkir sudah diminum sorangan. Lalu lawan pian ulun memadahkan. Rasanya 3 cangkir sudah bebulik sorangan. Cuman wajah aja awak saling benalan. Nang istilah kata lamunnya tuh bensin itu motor nang bawaan. Lalu lawan ibu ulun mau ucapakan. Apabila benyu kami habis diminum sorangan. Paksawan tuan rumah pulang ditambahiakan. Karena imbah ini kami nang bisa simpun. Bu hendak bulikan. Mungkin to kaina karing butuh lakungan. Lalu tak lupa ulun memadahkan. Mendengar tuh bang karing ya ulun butuh lakungan. Amang beta limpuh tatawa saorangan. Baju nang bebuka bilang nang kaya jagawan. Lalu lawan dia ulun memadahkan. Waktu nang tadi kita divisi besar lisihan. Baju bebukaan sedikit bebeu masam. Lalu lawan kian terima kasih banyak ulun mau ucapakan. Karena tadi tuh keren ngalih benar mah hidupakan. Sekalinya atasnya gugur nang tuka undem. Cuman alhamdulillah pian mah hidupakan. Lalu lawan pian ulun memadahkan. Waktu tadi kau isi nang itu pang benyunya ada tapi banyak lagi. Untung paai ulun sudah tutung di besoi. Jadi lawan pian sakadar mau ucapi. Jurang bila ada wisi kerannya diendaki. Jangan pang benyunya bila hendak kacibok mencibok nang sendiri. Lalu lawan pian ulun nang mamadehi. Terima kasih banyak tadi nang tuh kau isi. Pian hakun manggeni. Untung ulun bebeso pian kada membesoe. Dalam membesui jadi mandihin kami menarusakan. Lalu pulang terfokus lawan kakak di hadapan. Nang bebeju biru nang
kayak kedinginan, awaknya tinggi benar pipi behebang habang. Lalu lawan kakak ulun mau ucap bakat, manalih dasar bungas pulang behina di tangan. Cuman tadi sudah ada anak berisian. Lalu lawan pian langsung ulun doakan, mudahan kalah pian selalu disehatakan. Mudahan anak pian jua nang tokaina berbakti lawan kuitan. Mudahan bulan ini pian bepianan pulang. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucape, tadi ulun menyapa sudah nang pulang sini. Lalu selamat datang lawan dua lagi bini, sudah berisi anak dua ikung terjadi. Saikong berjalan, saikong dipingkuti. Mana beda dua bak kacamata hari ini. Dilihat tuh nang bini besar genal pundesi. Bila membunuh Yahudi, bila hendak membebem, jangan dilepigi. Laluan pian kaai ulun ucapi, mudahan tukang pian nang dua lagi bini. Mudahan buhan pian sehat setiap hari, nyaman dilain waktu awal nang bertamu lagi. Bertamu lagi. Jadi bang kami terus melanjutkan lawan ading-ading santri di hadapan. Pinanya sekolah Yunai sudah bulikan, inya masih sekolah saumpama tupang ada di dalam pikiran. Istilah pangkata hendak bebini ikam, kawai buhan santri tampahi bedeholo sambil mengumpulkan. Karena Bang Yuni inya lulus kuliah ulun mengisahakan, inya sarjana hukum semalam berjalan. Atis CPNS inya tolak abenjer, tapi nang sayang benar kada dilulusakan. Ngapang tuh niatnya sakade nang berjalanan. Lalu lawan pian ulun memadahakan, ini lulus sarjana inya sarjana hukum sedikit maimpuakan. Masalah pang duit ada ini simpanan, karena nang kada lulus jadi CPNS inya behuma pulang, inya nang behuma menggeni ikuitan. Jadi lawan pian nang ada di hadapan, nang hendak beleki nyaman diimpuakan. Karena buhan kami banyak lagi bujangan, ada nang ini siapa kada nang tu ingatan. Ini ngarannya Amin, orangnya saling bungasan, awak inya halus berang saling genalan. Istilah kata nang kaya anak kucing kawah jadi tiga pian. Jadi ngini Amin dua masih bujangan, cuman ngini Amin sudah ada pacaran. Bujung nang awak halus tapi nang umur tuha sedikit memadakan. Nah di higanya ada pacaran, apang bila berpacaran rancak nang putusan. Jadi ngini hijau inya nang vokalis suara kafe berdusan. Jadi ngini ijai ulun memadahakan, saumpama pian kaina hendak beleki kawah aja maimpuakan. Jadi gawian ijai di rumah begaduhan ayam. Jadi kawan ulun gue banyak bujang lagi, apalagi di belakang bilang nang bujang-bujang bertaan belum bebini. Hajar nang bertiga nang sudah bebini. Jadi ini kaum nang mawardi panitia rombongan bu nang buhan kami. Anak dua ikong nang ngaran laki-laki, anak Sidin Asmawi rambutnya ikal benar nang kaya bini-bini. Jadi itu Bang Dul jua ulun mangisahi, jadi bini Sidin betianan terjadi. Lalu itu Bang Dul sedikit memadahi masalah lawan bini
romantis hari-hari. Masalah beciuman jangan ditanya lagi, keranjakan beciuman di tengah ada begigi. Kada begigi. Jadi bangai ibu talucut manawa akan nang itu bang ibu awak saling kenalan, selain awak kenal bibir akan beren. Jadi kawan ulun ujar melihat pian asa melihat bujangan, cuman sayang benar sidin anak beisian. Ini tuh bang Yuni kada memandang tuha asal nang ujar awak buai nang singkel mayang. Lalu lawan pian Tuhannya minta doakan mudahan beretaan kami para jekian. Nang mana nang bujang mudahan tuh bebini lakas beretaan. Nang sudah bebini mudahan bebini pula. Bebini pula. Jadi tak lupa ulun nang mau japi lawan nang buhan pian nang ada di sini. Jadi nikmatin kami buai terjadi pinanya bematiin kami satu mat lagi. Lalu nang tidak lupa ulun memadahkan lawan buhan pian ini saberetaan. Jadi ini aulia ada permintaan kawan. Jadi ini aulia ujar hendak bakan nalan lawan gadis di muka nang bak kacamata nang bak ngodong hirang. Tina nyalih inya bu nang masih bujangan. Ini kawan ulun hendak minta nomor pian, apabila pina cocok betinggal patalian. Kenanya jadi lawan pian ulun nang mamadahi nang ini bang aulia dua nang anak santri inya nang dosa tahun imbah ini tuh bang lulus kaai ulun padahi. Lalu lawan pian hendaklah sudah belegi mama lawan abah adalah di sini. Pabilanya ada aulia menempahi istilah tubang kata kita bertemu di sini. Ujar minta nomor HP nyaman pabila rindu boleh kain apisi. Kain apisi. Jadi tak lupa ulun nang mau jape biar ibu nang gimoy minta akan nomor HP. Kasihan kawan ulun maharap dalam hati. Lalu nang tak lupa ulun menarasakan jadi kami matiin buai betarus pulang. Jadi ni harinya puinanya limpang pahak sudah nang turun hujan, cuman alhamdulillah sampai nang wayah ini kada jadi jua hujan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan langsung aja terpukul selawan ibu di hadapan. Tadi tupang sidin kada berkacamata toyat berkacamata pulang. Lalu lawan pian ulun memadahkan ujar nang kawan ulun sakilas kaya bujangan. Jua duduk pian liwar kabeh bagusan istilah pangkata pabila nang melihat kalau malam nang tabayang. Jadi lawan ibu ulun mau ucap bakat mudahan to kaina kita bertemu pulang. Jadi nang tak lupa ulun memadahkan jadi dilihat-lihat pian berkacamata dasar nang bujur cantik istilah pangkata. Kalau nang dari kiri nang kaya Saskia Kutik, lamun dari kanan kaya Siti Badriah penyanyi lagu cantik. Tapi bejalan di muka beno nang kaya ini Nang kaya ini. jadi nih pengari sudah parak turun hujan mungkin nang sampai di sini kita bertemuan.
Lamun hari hujan kami nang bisa simpun kaina licak beretaan. Jadi lawan bian nang menawa akan istilah tubang kata nang baju bebukaan. Bila kada aur padehi kakawanan geni ini kami bisa simpun lakas bulikan. Lakas kita nang berdebatan tampulo bang pengantin ada di Palaminan. Kakak Laili dan Haji Samsudin pengantinnya Bangaran. Jadi beretaan kita mendoakan bila ulur berdoa amin akan beretaan. Istilah bang kata nih hari bahagia pengantin di Palaminan. Jadi jasar pengantin terakhir kita doakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuh pengantin inya laki binian. Pian panjang umur beda dua sehat badan. Sehatnya pengantin di jalan ketaatan. Sehatnya pengantin mudahan tuh selalu dikuatkan iman. Mudahan pengantin rezeki dilancarkan. Segala usaha diberi keberkahan. Mudahan pengantin pian rohoi rahayu beda dua tentung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan pengantin pian sakaluargaan nang wabil khususnya tuan rumah nang maundang. Segala hajat pian mudahan dikabulkan duniawan akhirat beretaan salamatan. Jadi harinya buai kaya perintisan mungkin hendak bersatu kami hendak bertahan. Jadi imbah ini kami nang bisa simpun mungkin nang langsung bulikan. Ulun nawakili kakawanan beretaan salah nang lawan hilaf di dalam pertemuan. Lebih atau kurang kami menampilkan kami meminta maaf kita rela lawan pian. Jadi lawan kai imak bebukaan pinanyawan tuan rumah pian sakaluargaan. Saumpama ada kayai nasi labihan berangai 20 kesan kami dibungkusakan. Dibungkusakan. Jadi lawan pian sakadar berkekayaan ini mengadihin kami melanjutkan. Jadi meminta maaf minta rela beretaan lebih atau kurang kami menampilkan. Juga minta maaf apabila nih bang ulun kesalah dalam ucapan. Ada nang maulah dalam hati kada nyaman. Ulun minta rela minta maaf lawan pian. Maklum juga kami manusia biasa ini nang kada luput dari salah kahilafan. Lalu nang terakhir berdoa saberetaan ini pang tubang doa kesan kita beretaan. Jadi pang doa ini nang panutupan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan di sini kita terdapat. Kita nang panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat nang walafiat. Dua sehat kita sehat di jalan taat. Mudahan sehat kita iman ditambah kuat. Mudahan beretaan rezekinya meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan beretaan kaina bulik di sini kita nang kabul hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan beretaan kita dapat syafaat berilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan beretaan Pak Ibu kita selamat mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat. Dan ke akhirat kalau bang ada kaina semur di ladang boleh katu kaina kami menumpang mandu. Mudahan beretaan
rindu kawa bertemuan lagi. Lawan bang kakak nang berkacamata nang begitu hibang. Oh minta maaf tak rela lawan pian. Apabila hari ini ada nang kesalahan, nang jelasnya kita bertemuan tuh di sini kaina digenang pulang. Bila pian rindu kawa aja berpisian, asal kaina pisi jangan ketahuan lagi pian. Jadi lawan kakak ulun mau jebakan moden tuh bang pian. Saai nang sehat terus nyaman bertemuan pulang. Lawan ibu-ibu pian saberetaan mudahan deretaan kita berumur panjang. Lalu nang terakhir kami mau ucapkan kepada ibu bapak nang masih tak kumpulan, salah lawan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum madihin kami bertahan ilahi. Kami bersatu suara Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.